akinya hau no ndorete ho tondu for the first time in my entire digital miaka mingi mukuru kwa ndikuga miaka tulia ni wena mundu aritene wake ndukamake tene wakwa ri ndidona a point in time adu marehete mundu mutongoria marenda kuikia gitiini based on their previous record. Na somehow atwira uhoro wa mundu gwitwo Maraga ona ndi to the best of my knowledge ndioi oru wa Maraga kana omutata kana omutata Diego niwe Diego niwe go kula kana ke but digwete oru wake na track record yake ni rari uhoro wa wira uria angiruta kumanisha mundu angiheo gitiri ahota guturuta wira kana tito ngamya ni makigiraga haria magacenjia koguo kiuria kiuria kuga uhoro wa ku separate individualism na the overall good of the country. I think how ni hoto rolete so first of all I konto kinyete handu kahota ku identify mutongoria uria ugutongoria bururi uria turenda ri we are a step closer riu kiuria ni riri twakinya haria ndebe-ini ri ugathia atia kana kugayo kana tukayagukana kana andu metwo bathie mundu arengerwo kira arengerwo second ithatu thaisi ri hena difference thirikari na andu kawaida tondu kiria matwiriire matiikite korwo mubunge ni hingitie maundu maria twiriire ri gutire mundu ungikona uru nake gutire mundu ungimurumaga no ungikoo watwiriire ABCD na gutire ndu hingitio na kindu na kimwe unikio roka gutwira ndwambe uhingie kiria watwiriire then uke twaranirie Thank you muno ni ngwenda kurikiria na kwira youth ma join ciama na oho ni ngwenda gutikanya gaka ndi ma welcome next week kiama-ini gitu kia munyo tukiruhuria nigetha moke makona mwena uria magukorwo magikira kiama kiu kenyu kina bio kai murehe plus 5 thank you thank you ni ngira no ro ngo no siate ni mori yao gaceri bena bia cia kuriha ngire kiaguga atiri uteti na utongoria wa bururi ri ni collective responsibility. Utongoria wa bururi wathuka nie nawe ni tukuona ruo utongoria wa bururi wa yani nayo ni tugucokia ngara koguo tukirekera kwina financial bill yoka adu ma take time to kuingira online mani kugamba ta kumenya kile ari uhoro wake understand the policies read and understand the policies that govern your country niguo githie haria mugicira gwara ko mundu mutongoria waku ndarutite wira muinukie ri uramuinukia on basis of merit of what they have done or not done to kuingira haria kuruma mutongoria based of ati araugire ni arekire tondu ndiragira nginya aciari akwa ni thikodi na thina mutongoria wothe thina wakwa ni ati kira gitumide mutongoria mucagura aingire gitini ndareka ona baba witu agikira giti kiu eke oguo ni ngumuyama very good thank you very much Shesheni hakuhe nawe.